Сега го покарувам првиот вице-премиер и министер за животна средина, господинот Изет Меджити, за говор. Втој për fjalë rasti zëvendës kryeministrin e parë dhe ministri i mjedisë jetësor Izet Medjitin. I nderuar kryeministër i Republikës së Maqedonisë së Veriut, zoti Kristian Mickovski, i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuar kolegë të dy qeverive, deputet, zëvendës ministra, të nderuar qytetar, miq të Ballkanit dhe të Europës. Ka momente në histori ku një thirrje vetme i flet gjithë botës. Thirrja jone përbashkët solemne nga ky vend është integrimi tani. Në Blac, aty ku para 26 vitesh u vu në test njerëzimi dhe përcaktimi i tij për lirinë, për bashkimin, për të ardhmen, sot simbolikisht po nisim një histori të re të bashkëpunimit për zhvillim dhe për përparim. Sot me inaugurimin e të ashtuquarit One Stop Shop, sistem të menaxhimit të kufirit, ne po shënojmë një moment të rëndësishëm për lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave si një postulat themelor i bashkimit evropian. Në këtë frym, ne edhe praktikisht po hedhim hapin e radhës drejt realizimit të konceptit Evropa pa kufi. Dhe kjo maksim vlen jo vetëm për kufit fizik që ndajnë vendet e Ballkanit, por edhe për kufit mendor që ndajnë bashkëpunimin nga baragjykimi, fqinësinë nga friga, zhvillimin nga izolimi. Të nderuar të pranishëm, integrimi nuk është vetëm proces politik, është vizioni ynë për një të ardhme pa mure, pa kufit që ndajnë, por me ura që lidhin. Për një Ballkan të paqes, të zhvillimit, të drejtësisë, për një Europë që mban premtimet e veta dhe nuk ndalet në pragun e derës sonë. Kjo është kohë që tregojmë leadership, jo viktimizim, bashkëpunim, jo ndasi, vizion, jo nostalgji për të shkuarën, sepse Ballkani është Europë. Ballkani meriton të jetë pjesë e bashkimit evropian, jo si një bar, por një si vlerë e shtuar. Le të bëjmë realitet një Ballkan të integruar në një Evropë të integruar. Fqinësia e mirë nuk është një slogan, është çelësi i paqes dhe i së ardhmës sonë. Urime menaxhimi i përbashkët i kufirit Maqedonie Veriut Kosovë dhe na prift të mbara. Faleminderit. Почитувам премиер на Република Северна Македонија, господин Кристијан Мицковски, почитувам премиер на Република Косово, господин Албин Курти, почитувани пратеници и министри, представници на медиумите и институциите, почитувани граѓани, пријатели на Балканот и Европа. Има моменти низ историјата кога еден единствен повик му говори за целиот свет. Денес нашиот заеднички свечен повик од ова место е интеграција сега. На Блаце, таму каде што пред 26 години човештвото и неговите определби за слободата, за единството, за еднината беа ставени на тест, денес символично започнуваме една нова историја на соработка за развој и напредок. Денес, со инаугурација на така наречениот систем One Stop Shop за управување со границите, ние одбележуваме важен момент за слободата на движење на луѓе и стоки како и основен постулат на Европската Унија. Во овој дух, ние всушност го правиме следниот чекор кон реализација на концептот Европа без граници. И ова максима важи не само за физичките граници кои ги делат балканските земји, туку и за менталните граници кои ја делат соработката од предрасудите, соседството од стравот, развојот од изолацијата. Почитувани присутни. Интеграцијата не е само политички процес, тоа е нашата визија за иднина без меѓусебни ѕидови, без граници кои делат, туку со мостови кои поврзуваат. За Балкан на мирот, на развојот, на правдата. За Европа која ги држи своите ветувања и не застанува пред прагот на нашата врата. Ова е време да покажеме лидерство, а не виктимизација, соработка, а не поделба, визија, а не носталгија за минатото. Бидејќи Балканот е Европа, Балканот заслужува да биде дел од Европска Унија, не како товар, туку како додадена вредност. Да го направиме тоа реалност, интегриран Балкан во интегрирана Европа. Добрососедството не е слоган, тоа е клучот за мирот и за нашата иднина. Честитки за заедничкото менаџирање на границата Северна Македонија, Косово и со среќа. Ви благодарам.
За говор го поканувам председателот на владата на Република Косово, господинот Альбин Курти, për fjalë rasti ftoi kryeministrin e Republikës Kosovë, zotrin Albin Kurti, urdhroni. I nderuari kryeministri i Republikës së Maqedonisë Veriut, zotri Kristian Mickovski, i nderuari zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë Veriut, zotri Izet Megjiti, i nderuari ministri i punëve të brendshme të Republikës Maqedonisë Veriut, zotri Pançe Toshkovski, e nderuara zëvendës kryeministre e Republikës së Kosovës, zonja Emilia Rexhepi, i nderuari ministri i punëve të brendshme Republikës Kosovës, zotri Xhelal Sfeqla, të nderuar ministra e zëvendës ministra, përfaqësues e udhëheqës të institucioneve shtetërore të dy vendeve tona, zonja dhe zotri, të nderuar të pranishëm, është kënaqësi që sot pas një kohe të gjatë, angazhimi e përkushtimi, po përurojmë një projekt rëndësisë së veçantë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Krijimi i pikave të përbashkëta në vendkalimet kufitare Hani Elezit Blac dhe Globoqic Yazhinc janë më shumë se sa infrastrukturë kufitare. Janë pika të reja bashkëpunimi dhe shërbimi që lidhin edhe më shumë dy shtetet tona dhe forcojnë edhe më tej fqinjësinë tonë të mirë. I iniciuar në vitin 2021, modeli i ri i pikkalimit të përbashkët kufitar në Blac, i bazuar në parimin hyrje-hyrje, është shembull i përparimit konkret e praktik dhe shenjë e rritjes mirëbesimit midis nesh. Tani e tutje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërka që të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. Ky model do të mundësoj sistemimin e policisë kufitare vetëm në hyrje, duke optimizuar resurset dhe rritur kapacitetet për përballjen me fluksin në rritje të qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2024, mbi 5 milion qytetarë kaluan në 3 pikat kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo shifër dëshmon për lidhjet mes njerëzve tonë, por edhe për nevojen për lëvizje të lirë e të shpejt si të qytetarëve ashtu edhe të mallrave. Na gëzon fakti që tani e tutje policët tonë do të punojnë krah për krah në të njëjtat hapësira. Kësaj kemi fuqizim të partneritetit dhe bashkëpunimit tonë në fushën e sigurisë. Ka vite që qytetarët tonë nga të dy anët e kufirit e kanë pritur këtë arritje. Pritjet e tyre në të dy anët e kufirit më në fund do të reduktohen. E kjo do t'i kontriboj rritjes ekonomike të vendeve tona, shkëmbimit tregtar dhe lidhjes mes qytetarëve tonë. Ky projekt është rezultat i bashkëpunimit të ngushtë institucional, i shprehur përmes mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive tona. Këto mbledhje kanë krijuar hapësirë konkrete për bashkërendim dhe marrëveshje të rëndësishme, si ajo e nëntorit vitit kaluar në Prishtinë për protokollin e zbatimit. Shpreh mirënjohjen për kryeministrin Mickovski, zëvendës kryeministrin Megjiti, ministrin Toshkovski dhe ekipet teknike të Maqedonisë së Veriut, si dhe ministrin Sfeqla, ambasadorin Çehaja dhe kolonel Bunjakun për kontributin e tyre në jetësimin e kësaj marrëveshje. Shpresoj që kjo nismë të shoqërohet me përfundimin sa më të shpejt të autostradës Blac-Shkup dhe të tunelit në aksin Tetov-Prizren. Dy projekte jetike që do të forcojnë më tej ndërlidhjen mes qytetarëve dhe bizneseve e do të rrisin mobilitetin, bashkëpunimin dhe zhvillimin ndërshtetëror. Gëzuar urime e ju faleminderit.
На крај да се обрати пред нас, го поканувам председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Христијан Мицковски. Повелете, председателе. Почитуван премиер на Република Косово, Албин Курти, почитувани министри, директори, представници на граничните и царинските служби, почитувани представници на меѓународната заедница, драги пријатели. Ми представува особена чест што денес овде на самата граница започнуваме да ја испишуваме првата страница од едно заедничко ново, современо и прагматично поглавје на нашата меѓусебна соработка. Ова не е само осовременување на еден наш граничен премин, ова е отварање на нова перспектива за граѓаните, за стопанството, за регионот. Денес символично, но и суштински, ја поместуваме границата помеѓу проблемите и решенијата, помеѓу застојот и движењето, помеѓу бирократијата и ефикасност. Заедничкиот премин, организиран според принципот One Stop Shop, значи едно застанување наместо две, едно чекање наместо двојно губење време, еден увид наместо две одделни контроли. А за граѓаните тоа значи повеќе време за семејство, за работа, за живот. Денес овде на најдобар начин покажуваме дека границата не мора да биде зид. Границата може и треба да биде наш заеднички мост. Мост кој поврзува луѓе, идеи, можности. Мост преку кој се зборува за доверба, соработка, економска размена, развој на културата и туризмот. Мост што ќе го преминат милиони граѓани, но и милиони надежи и милиони планови. Ова иницијатива е потврда дека кога постои искрена политичка волја, заедничка визија и позитивен пристап, нема предизвик што не може да се надмине. Ова граница која досега значеше пречка, од денес станува символ на модерноста, интеграцијата и регионалната зрелост. Драги пријатели, ние не ја градиме само инфраструктурата на граничниот премин. Ние ја градиме инфраструктурата на меѓусебната доверба. Градењето на меѓусебна почит и партнерство не се случува преку ноќ. Меѓутоа, секој чекор, секој договор, секоја заедничка одлука не носи поблиску до визијата за еден регион на отворени врати, на стабилност и на прогрес. Нема веќе чекање со часови на граница. И работата и делата кои носат подобар живот се најдобриот начин за сите граѓани. Поврзувањето, работата и проектите, како овој, да, тоа носи подобар живот. И тоа е мој личен и фокус на македонската влада. Денешниот чекор е повеќе од билатерална политика. Тој е дел од една поголема слика. Слика во која целиот Западен Балкан се движи во иста насока кон Европската Унија. Оваа заедничка гранична точка не е само премин помеѓу две држави. Таа е премин кон европските вредности на соработка, на интеграција и на слободно движење. Како што рече големиот архитект на Европа, Жан Моне, ние не обединуваме држави, ние обединуваме луѓе. И токму тоа го правиме денес. Ги обединуваме луѓето од двете страни на границата, не одрекувајќи се од историјата, туку градејќи ја иднината. Не со празни зборови, туку со реални проекти. Не за конфронтација, туку за добробит на сите наши граѓани. Почитувани пријатели, историјата често пати не учеше преку поделби. Денес решивме да бидеме генерација која ќе учи преку поврзувања. Денешниот ден ќе остане забележан како ден кога одлучивме дека иднината почнува овде со еден пасош, со едно застанување во две држави кои гледаат во иста европска насока. Нека овој премин биде почеток на уште поголеми проекти. Ви благодарам.